دما خوش به بینرین هجا جور جواشنطونا پایتخت بخیرات ناودکن بو برنامه کنو ج برنامه چاندی و هنری هفترنگ به هفره ام سردانا بخچه رنگان و آوازان بکن و چاوین خواه بجوانی شابکن. لی باجارو که اردیشه لی وانه پیکرسازه کی کرد بناوی شوهلات کلیچ گو تمنی بی هفته و یک سال یه پیکرین دیرو که ین دیرو که وانی با آوای کی بالکش چه دکه او هنر خوجی یا وی دیروکی تینه زانین او پیکرین گو بحثا دیروکا وانی دکه عارف استان سردانا ویکر او افراپورت جمره آماده کریه. هرما وانه جبو دهان شارستانی ام بوی ناوندکه گرینگ و جبر و یکی پر شنوارن دیروکی نوی قلعه آواهی بنداف و لهنگن دستانان لدو خوشتنه. پیکرساز شهوالات قلچه هفته یک ساله لباجارو که ارجی شوانه دبخچه خدا منیاتیرین وان برهمین دیروکی چه دیگه. قانیا زنبیل فروش، رولیفا قوای حسنکار، قلعه ارزاش کن و هر وها نیشانه این اورارتوین ین به هنر دستا جیکیوران هاتنه چیکرین دبخچه قلچتا و پیشوازی دیگه. پیکرساز قلچ هج د زاروکاتی خدا د ناوا درفتن کم دا دست به وینه خسکرین کریه و پیش راجی ویک هوستا کیوران اف 5 ساله بکیوران پر کاهنی گنبت پیکر و منیاتوران چه دیگه قلچ حسکرین اخوی هنر و ها زمان از خلق منویرمه گردشمه اجازه زاتا زار من رسم چه دیگه وی چای قلم تره بو اتومات قلم تره من میتم ندخون میتم متنه بو باشه شما یاتلی اوخون چی میخواند از زار بمجی از عشقی هنری بوم بزارتی خدا قلم هلداد نوشت بزمار هلداد بزمار رسمات شد کرد قلچ گوت کو او حزده که شنوارن شارستانیان کلوه هرمه جیان کرنه و هری زیده جی برهمین کردان به هنر آخوا پیشکشی گل هرمه بکه خبات من زف سر اورار تویه سر مدان سر مثلا تاریخ ترکاجی از اود که مثلا یه اونجم گله که هیکل ترکاجی شکلی امراض سلبی فانم شکلیه yani bütün halka hس کم kültürü onji hس کم az zavji millete Kurd az tabi kültüra Kurdî hس کم çünkü az Kurdum Dinava berhemen pekersaz kılıçta ya heri balkeş minyatüra qala arzaş kuneye Li gor dîrokzanan ev qele li bakurê Erdişê li ser girê Zernekolê beriya zayînê di 1961 da wek paytexta yêkan a şaristaniya ûrartiyan hatiye avakirin. Qiliç ev minyatûre bi kevirên xelatê di nava du salan da yek bu yek û bi zehmetek mezin çêkiriye. Qiliç derbarê armanca çêkirina minyatûra qeleha arzaş kunê da wiha got. Küçükeme Tişteki mesela biz zamir ko evak kelle hani oraya minyatüraviye biraz biz zamir bırak kelle ki bir başkenti uğrar toy bir işte evi amacı mı gitmiş ki meyve düz sala çekir düz sala kabattamın başım evi kelle hani çekir taşa kevri halat ya taşa tamamen Heri dawiye pekersaz kılıç jibo berdavamiya pekersaziye wiha daxwazên xwe anî ziman Valla ez dixwazim atölyekê terefê devletê de devletê de heykel atölyesi çebe eci ders bilme küçüka bilme zoruka bilme öğrenci ya bilme talebe ona mesela hepsi benim çü haftaya salamın emine benim çü bravo sanatime endana be mesela bravo küçükeme hinabın ama bir daha zamaya em jî hêvî dikin ev baxçeyê ku li ber pala girê Zernekole
bibe aynıka hereme û hemû berhemên ûrartuyan û şaristaniyên din wek hêviyên pêkersaz qiliç bi destên zarokên Kurd werin xemilandin û wek müzeyekê vekirî pêşwaziya gelê herêmê bike. Arif Aslan, Dengê Amerîka, ji bajarokê Ercişa Wanê. رومانا نویسکار کردیه نافدار بختیار علی یا بناوی دوهمین هناری دنیا جالیه دو نویسکارین کرد لی قامشت و ابراهیم خلیل و عبدو شیخ و هاته ورگراندن زمان کردی بو عربی داگو درفتی بده خوندکارین عربی جبو خوندنا و رومانی زانا عمر لی مذکرنا و رومانی آماده بو و جمر اف راپورت آماده کریه لبخچی خوندنه لقامشلویه ده هفته آدر باسبویی ده هر دو ورگرین کرد ابراهیم خلیل و عبدو شیخ و رومانا دواهمین هناری دنیا یا ورگری جی زمان کردی جبو زمان عربی پیشکشی خوینران کرد. دروجا امذکرنه ده هجمارک جروشنبیرین قامشلویه آمده بون و لگل هر دو ورگرین رومانی جویان. لگوری نویسکار کرد ابراهیم خلیل گو رومان بارکشیاوی هبو داکو ببه پروژه ورگری جبو زمان عربی. نارين آمده قلق خالين باركيش يذهبون نيكتني يكجي كو جرايا كمه كو رومانا كردي بفيشي وازدين بيساندن شوازي يكو ملجم وجفاني نيه امريكا لاتيني ديتي وكو جربين واقعيات سحري بفيرانجي من دي رومانا كردي هاتيني بيساندن لگوری ورگری هفبار عبدو شیخو گو رومانا دواهمین هناری دنیا بالکیشیاوی جبو خوینر و وشانخانه عربی هبو جبر گو بریانها هاتبو ورگراندن جبو زمان المانی و بو درفت گو لجیهان بلا ببا ورلاس کرن في جاري ورگريا زماني الماني وي چاغي رخنگر و نویسکار و شانگری عربي بهستن و يعني بدي 3-4 سال تبيرام وك بشنيارك بو شانخانه عربي و برهمان پرته بحسابته كرن چما ورناگر عربي جي هكرت كاربه ورگر زانست و هنره جمله وینی هنری گو هر ورگیرک بخودی کسایتک و ناسنامک جدایه گلو پروژه این هفبار ین ورگراندنه به تایبتی جبو ویجه نابک ایمانی یا نا لگوری هر دو ورگیران گو او پر اگهدار بوم بوه یکی براستی پرزگریکو دبگو درکه پیشیا کسی انگابا هفبش بن شریک بن دو ورگره که ده کو شواز نیک يعني انكو شوازي ورقري وين يكبه حريك وشوازاوي نو كيدبه ليه ما الهف بحكر ما خلاص كر عمليه فقريان جبوكو تيكا بيك راسيده رومانا دواهمین هناری دنیا نویسکاری و رومان نویسی کرد بختیار علی گو بزاراوی سورانی نویساندیه و نویسکاری کرد بسام مصطفى و گوهریه زاراوی کرمانجی قالوا ورقيران جبو زمان عربي كي جان كوبيا روماني بنجهين قرتنا نعم خصباتي بهتر كرمانجي برجو بس بريز بس مصطفى كرمانجي اللي عمل سورانيه جي فقريان برجو تشتن هبون قال لك خال نزلات بون ام حرجار النفيس سوراني فقريان زمان ويجي حتى او قاسي زحمته ورقير عبدو شيخو بصالح 1908 وحفتان ده لباجار قامشلوي روجاواي كردستان جدايق بويه و ده سالا ده حزار و دهان ده دست بکاری ورگیری کریه و حطانها 8 برهمی وی ین ورگراندنه چاپ کری هنه. نویسکار و ورگیری کرد ابراهیم خلیل ده سالا 1972 ده لباجار حسد چایی روجاوای کردستان جدایق بویه. بزمان کردی، عربی، فرنسی دکوار و روزنامه‌یان ده دنویسینه. پیش برهمی وینی چاپ کری هنه یک نویسه و چار دن ورگراندن زمان جدایه. دواهمین هناری دنیا جالیه و شانخانه یا مسکیلانی یا عربی هاتیه چاپ کرن و تیبلاف کرن گوبریان هاجی جبو زمان آلمانی هاتیه ورگراندن جبو برنامه هفترنگ زانا عمر دنگ امریکا قامشلو لی باجار سلیمانی پیشنگه که تایبت و بالکش و بویه جالیه هنرمند جلیل احمد گو تیده بالی دکشینه سر ماینان اورولاوان یا خراب سر جیانا کردان گو به هزاران ماین لقاکا کردستانی ده هاتنه چاندن جبر شر رباز مجید لی پیشنگه بو و اف راپورت جمره آماده کریه مین به دژمنێکی شاراوەی میلەتی کورددا دەنرێت تاکو ئێستا هەزاران کەس بوونەتە قوربانی مینەکان مینەکانی سەرخاکی هەرێمی کوردستان بۆ سەردەمی شۆڕشە کوردیەکانی دژ بە حکوومەتەکانی عێراق و جەنگی ئێران عێراق و جەنگی داعش دەگەڕێنەوە لە شاری سلێمانیدا هونەرمەندێک هەستاوە بەکردنەوەی پێشەنگایەکی هونەری بۆ مین
بە مەبەستی هۆشیارکردنەوەی خەڵک لە مەترسیەکانی. ئیشە هوەرەکان خۆم ئەنجاممداوە هەژدە ئیشە کۆی ئەو ئیشانش کە کراون لوقمەکان حەین یعنی ڕاستین بەڵام بەتاڵن لە تەقەمەنی و دەرزی و TNT هیچ شتێکی تیان نەماوە لەگەڵ چیلکە و بن. هەموو ئەو مینانەی لەم پێشەنگا هونەریەدا بەکارهێنراون ئەو مینانە لەسەر خاکی هەرێمی کوردستاندا هەڵگیراونەتەوە و لە تەقەمەنی بەتاڵ کراون. طبعا دوژمنێکی شاراوەی میلەتی کوردەوە گومانیتیانی لە ساڵی هەفتاکان و زەرر لە میلەتی کوردایان مین. ئێمە لە جەنگی 8 ساڵی ئێران عێراقا زەرێکی زۆرمان کرد. بەجێ ناوچە سنوورەکانمان هەمووی مین ڕێژ کراون. هە لە پێنجێنەوە تا گاتە شارباژێر و بەرەو چۆمان و تا نزیکی دوهۆک و سنووری تورکیاش ئێمە مین ڕێژ کراوە. بەڕاستی ئەو زەرەرەی ئێمە لە دەست مین کردومانە باوەڕ ناکەم هیچ کەسێک کردبێتی بەداخەوە. زۆرێک لە کارە هونەریەکان چیرۆکی لە پشتەوەیە. هەموو بیرۆکەکان لە چیرۆکی ڕاستەقینەوە وەرگیراون کە مینەکان لە دوای خۆیان جێیان هێشتون. هەموو کاتێک ئێمە پێویستمان بە وشیاریە. شەرت نییە تۆ من گوندی نشینێک بێت یاک خەڵکی شارنشینێک بێ مەسەلەن هەمومان پێویستمان بە وشیاریە دەربانەی مین و تەقەمەنی و پاشماوە جەنگەکان. یعنی ئامانجی سەرەکی من هۆشیاریە. خەڵک هۆشیار بێ ئێستش مین ماوە دوژمنێکی شاراوە هەر کاتێک بێوێتوانە زەرێک لە ئێمە بدات. ئێرە مۆزەی مینە لە مۆزەخانی ئەمنە سوورەکە لە شاری سلێمانی. لێرەدا ناوی قوربانیەکانی مین و ئەو جۆرە مینانەی لە هەرێمی کوردستاندا دۆزراونەتەوە لەگەڵ ئەو وڵاتانەی دروستکەری مینەکان بوونە و ئەو وڵاتانەی هاوکاری کوردستانیان کردووە لە پاکردنەوەی مینەکان لێرەدا دەبینرێن. لە 1961ەوە 62ەوە کە شۆڕشی ڕزگاری خوازی کوردستان دروست بووە ڕژێمە یەک لە دواییەکانی بەغدا لە هەر شوێنێک بوو بن لە هەر سەربەرزایەک و سەرشاخێک و سەربازگایەکیان دروست کرد بێ چوادەوری خۆیان بە مین و تەقەمەنی چانووە کە کاتێکیش با بڵێن 1990 ڕاپەڕینەکەی گەلی کوردستان شکۆدارەکەی گەلی کوردستان بوو چی مین و تەقەمەنیەکە بوو بژیان هێشت و خەڵکەکەش لە ڕووی نەشارەزایی و هوشیاری کەمەوە قوربانێکی زۆر کەوتەوانێ بە هەزارەها کەس بوونە قوربانی بە هەزارەها کەس کەمەندان بە هەزار کەس بریندار بوون. چەندین کەس بەهۆی هەڵگرتنەوەی مینەکانەوە لە هەرێمی کوردستان گیانیان لەدەستداوە لە ماوەی ڕابردوودا وەک ڕێزێک بۆ قوربانیدانی ئەوان لەم مۆزەیەدا ناو وێنەکانیان هەڵواسراون. شەڕی تیرۆسانی داعش لەگەڵ هێزی پێشمەرگەی کوردستانە بە درێژایی 900 کیلۆمەتر ئەمە هەمی بۆم چێندراوە و بەرەکانی جەنگ بووە. بە نزیکەی 600 کیلۆمەتریش سنووری هەرێمی کوردستان لەگەڵ ئێرانە بەهۆی شەڕی ئێران عێراقەوە ئەو سنوورەش بە 10 کیلۆمەتر بۆ ناوە بۆ ناو هەرێمی کوردستان بە مین و بە پاشماوەکانی جەنگ پیس بووە. ژمارێکی زۆر لە مینەکان پاک کراونەتەوە بەڵام شارەزایان باز لەوە دەکەن مین هێشتا مەترسیە لەسەر ژیانی خەڵکو و پێویستە بەردەوامی بدرێت بە هەڵگرتنەوەیان. ڕێباز مەجید دەنگی ئەمریکا سلێمانی. باژارê Musilê ev bajarê dîrokî û hunerî li ser destê Daişê hate wêrankirin û her navindên wê yê çand û hunerî wêran mane lêbelê komekê ji hunermendên bajêr hîna jî çalakiyê xwe berdewam dikin û geşbînin got ev navendana careke din ava bibin kaberê xwe bidin raporta Kawa Ömer. Li salên şêsta û hefteya da li çerxê borî Mosul ya navdar bû bi hunerî bi hemî corên xwe ve û her wesa yekemîn bajar bû şano û pêşkêşkirî di mêjoya Iraqê da û çendîn stêrên bi nav û deng li evê deverê rabûyne. Her wesa li bajarê Mosulê çendîn senter û komala û sendîka hebûn xizmeta hunerê evî bajarîtkirin û وەکو بێتلمەقام و هۆڵا ڕەبیع و سندیکا هونەرمەندان و پەیمانگەها هونەرێن جوان بەلێ نەها زۆربەی وان وێران بووینە. وام gelek cihacın prostî çi ehtimamê nadene tiştê rewşenbîrî û çalakiyê xwe bikin li hinde cihê besît yanî dikin ser tiştê we dema zatî. Ev êk ji kevintirîn holên çalakiyên hunerî ye li Mosulê ku li destpêka salên şêsta li çerxê borî hatiye avakirin û
چەندین هونەرمەندێن بناو و دەنگ ستران لێ گوتینە وەکو سەباح فەخری و کاظم ساهر و سەمیرا تۆفیق. الربيعة هذه ما شاء الله طبعا نشوف السواد الموجود. ئەvە هولا ڕەبیعەیە لێ بنێرن چەند ڕەشاتی لەسەر هەیە ئەvە 3 ساڵ دەربازبوون مووسل هاتیە ئازادکردن چ گۆڕانکاری بسەر ئەvێ هولێدا نەهاتینە و چ هاتیە پێشکەشکردن بۆ ئەvێ هولێ یا گرنگ بوت ماوەی ئەوان 3 ساڵاندا ئەف هولا نوکە خەلکێ بەرهەمێ خوتێدا پێشکەش کردبا مە چ هولێ دینینش بلیوێ تەنێ ئەف هولەیە و هۆڵە ئەبی تەمام گۆ نوکەل گەلعەردی ڕاست بووە. سەرۆکێ سندیکا هونەرمەندên Iraqê leqê Mosulê wesa diyar diketin ku hikûmeta navendî û ya mehellî çi xizmet bû bajarê Mosulê nekiriye ji layê hunerî ve û bi taybet piştî nemana çekdarên Daeş li evê deverê. الحكومة حكومتها نافندي ويا خواجهي تشبلانينن بنجهن روشنبيري وهنري آفاكن لبارزجها نينوا لإراقي بشويكي قشتي وصايا والموصلي بتايبتي أم قالك جاران دقال بارزجاري رونشتينا بتني سوزاددن وكريار نينا كوسازين هنري آفادان بكن وكا كوليجا هنري وبيمانجها هنري. لسردمê çekdarên Daeş gişt senterên hunerî li bajarê Mosulê hatine wêrankirin û talankirin. Mîna Qa'a Rebî ku Qa'a Rebî êk ji ewan hola ye. Stêrên cîhaniyên Ereban li vê holê stran gotîne û hunerê xwe bû xelkî pêşkêş kiriye. Belê zêdetirî 3 salan borîn û Mosul hatiye azadkirin û ev senterên wesa nehatîne avadankirin. Kawa Umer Dengê Emerîka, Mosul. Mamostayê muzîkê Engîn Cengîz yek ji wan kesaya goziyan gihîştî wan ji ber fermana hikûmetê bi qewtandina jimareke mezin ji karmendê hikûmetê ji kar lê niha ew dersên sazê li navenda çanda Mezopotamyam li Stenbolê dide û hunera xwe berdewam dike. Li Tirkiye piştî hevildana darbeya leşkeriya sala 2016 de rewşa awarte hat ragandin û rewşa awarte 703 rojan dom kir. Di vê pêvajoyê de ji sihan zêdetir biryarnameyên desthilata qanûnê hatin derxistin. Bi van biryarnameyan jî ji 103,000 zêdetir kes ji kar hatin avêtin. Mamosteyê muzîkê Engîn Cengiz jî yek ji van kesan e. Bi berdewam vê pêvajoyê de çarî rêbendana 2017 ez hatim binçavkirin û paşî hatim girtin. Ez nêzîkî 10 mehan li girtîgehê mam. Ez bi awayek bêbingeh û bêhiqûqî ji kar hatim derxistin ji ber ku min 15 salan di nava sendîkayên demokratîk û qanûnî de xebat birêve dibirin. ji ber ku ez Kurd bûm û min di opozîsyonê de cih digirt. Ez rastî van zextan hatim. Berxwedana min jî dê di vî alî vebe. Ji ber ku bi berxwedanê em dikarin ser bikevin. Min jî berxwedan helbijart. Min dikarî ez werim mala xwe û rûnim. Pêvajoya jiyana Cengiz ya piştî girtîgehê jî balkêş e. Mamoste Cengiz piştî ku ji girtîgehê derdikeve ji malatê berê xwe dide İstanbulê. Yaşam devam etmeli, devam edecek. Piştî girtîgehê diviya jiyanê berdewam bikira û berdewam jî kir. Ez jî hatim İstanbulê. Ez nêzîkî 6-7 mehan li cilşuştxaneyê dixebitîm. Paşî ez li otelekê xebitîm. Ji ber ku ez muzîkvan bûm min biryar da ku divê jiyan wiha nemeşe. Berhem û xebatên min hebûn. Paşî ez hatim navenda çanda Mezopotamya. Hevalên li vê derê peywendiyek baş nîşandan. Cengiz niha hem dersên sazê li navenda çanda Mezopotamya'da de hem jî li konser û şahiyê navendê de sazjeniyê dike. Li aliyeke din ve jî Cengiz diyar dike ku bêşa asimilasyona zimanê Kurdiya li ser wî heta niha nêzîkî 10 beste ji helbestên Ehmedê Xanê û Feqî Teyran çêkirîne. Em botanî Dengê Amerîka, İstanbul.
Di vê mehêde li New Yorkê pêşengeheke taybet bi bîranîna komkujiya Holocaust ve bûye got careke din ev bûyera xemgîn bi awayekî hunerî pêşkêş dike di dema got girjeya nijadperestiya li dijî Samîtiyê gurtir bûye. Pêşangeha belgeyên huneriyên serdema jînosayda Holocaust li Mûzexana Cîhaniya bajêra New York ve hat vekirin. Pêşengeha hunera dema Holocaustê wekî şahidiyê dijî xirabiyê afirîneriyê bikartîne da ku çîrokên bingehîn yên di derbarê jiyana piştî û di dema Holocaustê de parve bike. Rêveberê pêşangehê Michael Morris xizîneka veşartî dîteve ku vedgerîteve bû serdemê jînosayda Holocaust ku pêk hatiye ji hejmareka kevalan bi pênûsê rejiyê û hebrî ku ji laya rizgarbûyên jînosaydê ve hatbûne çêkirin. Piraniya wan wênan li ser wan kesan bûn ewên di nav 6 milyon cihîyan da ku ji laya rejêma Naziya Almanî ve hatbûne desteserkirin û kuştin û bahra pitir li ser kempên xirvekirina cihîyan bûn. Li pişt serhejmêriyan û veşartî em sedan hezaran kesan dibînin di girtî xanan da ew mirovên rastin pir aliyên jiyanê hebûn. Di nava wan kevalan da wênên hêlgawê sova bûn ku demê jiyê wê 12 salî ew û dê babên wê hatbûne desteserkirin û wê jî hindek herestên nîgarkêşiyê di gel xwe birbûn û wênê mirovekê befrê çê dikir. Demê ku babê wê gotiye kiça min ka tu çi dibînî ew ê çêke, ew ê wênek li ser cihekî çêkir ku tu jî zarok bûn û êkê dî li ser hejmareka exîrên cihî ku xatira xwe dixwast çêkirin. Mûzexana Kultûriya Cîhan monumenteka zindiye li taxa Holocaust hem ber tirsa dijberiya cihiyan û nijadperestiye û tontirawiyê ji her aliyekê ve. Li gorî vekulînekê ku ji layê Kongreyê Cîhanî daxwaziyên madiyên dijî Almanya diyar dibît ku gencên Amerîka kêm zanîn hele li ser tawanê necadperestiyê û jînosayda Holocaust û nêzîkî dûsêka we her nizanin ka Auschwitz çi ye. Ew jî cihê xirvekirin û kuştina cihîyan bû ji laya rejêma Nazî ve. Hewldanekî nû dibe ji bo xwendina pirtûkê nivîskarê îngilîziyê navdar William Shakespeare got bi awayekî ciwan û asan derbasî perwerdeyiyê dibe û şagirt Sudak mestir ji fikr û ramanê vî behremendî wergirin. Li gor delalan pirtûka bi navê Comedies, Histories and Tragedies tê çaverêkirin ku di navbera 4 bû 6 milyon dolaran bêfirotin. Pirtûk tê nasîn bi navê The First Folio ku tenê 6 çapên wê hene di destê çendîn kesin navên wan nediyar. Ev çapa temame hemû perên wê hene. Ev tiştekî ku berê nebû di pirtûkên Shakespeare'de. Gelek çapên pirtûkên wî bi temamî nehatine firotan. Ev pirtûk 36 şanoyên Shakespeare têdane di gel çendîn şanoyên din ku çi carî nehatibûn belavkirin. Şanoyên bi vî rengî yên Shakespeare wekû şanoyên wî yên Macbeth, The Tempest û As You Like It hatibû windakirin lê piştî mirina wî hevalên wî ew çîrokana hemû kom kirin. Biryara 24 meha çar ev pirtûk di mezadê da were firotin. Birêvebera pirtûkxaneyê Margaret Ford behsa dîroka vê pirtûkê dike. Ev pirtûk di destê rewşenbîrekî ji sedsaliya 18 bi navê Edmund Malone. Wî peyamek li dû xwe hişt. Têde dide zanîn ku çapa vê pirtûkê gelekî pak e û temam e. Ev cî awaz e ji çapên din. Pirtûk ji aliyê beşê hunerê ya Kolîja Mills li bajarê Oakland ya Wilayeta California wê bê firotin. Lê New York pêşengehekî ya fêkî û pincaran vibûye ev pêşengeha balkêş roniyetîne ser xebatên tenduristiya laş bê xwarina pincar û fêkiyan bêtir ji goşt û xwarinên birûn. Kaberê xwe bidin vê raportê û nas bikin bê pêşengeh çawa bû. Ev demekî dirêj e ku huner ji şeveyên klasikên wekî wene anko peykerçêkirinê zêdetir bûye. Huner anniha di Mûzexaneya Whitney ya New Yorkê de bi çêkirina seleteyê nû ve da tê afirandin. Pêşengeha xwarinê ya hunermend Darren Bader bi fermî bênave. Lê wekî fêkî sebze seleteya fêkiyan û sebzeyan jî
tê binavkirin. Pêşengeh di 15 çileyê de hatiye vekirin. Pêşengeh pêşwazî li beşdarvana dike da ku şahîd û beşdarê çêkirina seleteyê bibin. Ew pirsa ku huner çi ye, pirsa herdemî ye, ne rast e? û ev pêşengehe bo gelek kesna vê pirsê tîne rojevê. Li gor min afirandina zelatê bi vî rengeya dêrin wergerandina gelek jîranê ye. Pêşengeh bi pêşandana fêkî û sebzeyên li ser darên spî dest pê dike. Karmendên müzexaneyê tên û tiştan hildidin da ku bibin aşxanê û seleteyek mezin çê bikin. Pêvajoya çêkirinê nêzîkî nîv saetê didome. Piştre seleteya ku tê afirandin tê pêşkeşkirina beşdervanan û girêdandina fêkî û sebzeyên rengîn bi pirsgirêka av û hevayê bêguman rast e, Michel dibêje. Tiştê girîng di xebatên wisa da ev e ku dikare rewşa dema em tê da aniha bide berçavan. Ji ber vê yekê dibe ku tiştên ku xuya dikin ne bi hevra têkeldarin bi afirandina hunerin wisa têkeldariyek zêdetir derdixîne holê. Derin Bader hunermendek navdar yê ku li New Yorkê dijiye. Gelek hunerên ku piranî bi rengekî beşdervanî, komxebatî û cuda yên jirkî de afirîne û li müzexaneyên naskirî pêşkeş dike. Yek ji beşdervanên pêşengeha herî dawî ya Bader, Jamie Palladino, kêfxweşiya xwe ya beşdervaniya komxebatî afirandina vê hunerê hûsa tîne ziman. Me têkeliya xwe bi xwarinê re winda kiriye ji ber lezgîniya amadekirina wê û rihetiya wê. Pêwîst e ku em bi civatî û bi hevûdin re parve bikin. Xwarina xweş ya ku mirov dizanê ji ku tê bi hezkirin tê çêkirin. Pêşengeha fêkî sebze seleteya fêkî û sebzeyan heya hevdê Subata 2020 ew ê li müzexaneya Whitney were pêşandan. Di demên diyarkirî de di rojên duşem, çarşem û yekşeman de karmendên müzexaneyê ew ê vê seleteyê çêbikin û belav bikin. Bînerên hêja li vir em giştin dawiya vê bernamê ta bernamak din û babet û mijarên nû di cîhana afirandin û dahînanê de her şad bin.